Yes, reka nongere rero mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza. Ni Discover Magic TV niyo ukomeje gukurikira muri aka kanya. Ni update. Transfer zirakomeje. Transfer zikomeje kuvuza ubu hano mu Rwanda, akaba rero ari igura n'igurisha ryatangiye. Nanakubwiye ngo iryo mu Rwanda rimara icyumweru kimwe cyangwa bibiri, ubundi rigahita riceceka. Rimara icyumweru bya bibiri rishyushye, ubundi rigahita rwose ryongera rigaceceka, hagasigara hagura za Bugesera. Ubu intambara rero zo kurwanira abakinnyi hagati y'amakipe akomeye hano mu Rwanda ikaba yatangiye. Hanyuma duherehe muri APR FC. Ikintu cya mbere wamenye ni uko komite nshya ya APR FC ngo ntabwo ikozwa iby'umuntu witwa Mupenzi Eto. Uyu nguyu akaba ariwe wari ushinzwe gukora transfer cyangwa se guscouting abakinnyi muri APR FC, kuyishakira abakinnyi. Mupenzi Eto akaba yaragiye agaragara muri skandali nyinshi z'abakinnyi batandukanye, barimo bansanze imfura Kedi muri Kiyovu Sport. Bivugwa ko ariwe waje kuvumbura ikosa ryari riri muri kontra ye. Bivugwa ko ariwe wari ugiye gutwara uwitwa Blaise Nishimwe amukuye muri Rayon Sport, ndetse rwose ibintu byari byanarangiye, ariko Rayon Sport ibasha kwihagararaho. Mupenzi Eto yagiye akora utuntu dutandukanye, abantu benshi baramuzi. Akaba rero ari umwe mu bantu bavugwa ko yakoraga dirty activities cyangwa se dirty works muri APR. Akaba bivugwa ko ari we wajyaga abategurira imikino. Ibyo rero ubuyobozi bwa APR bukaba ibyinshi ngo butari bunabizi. Uyu mugabo rero ngo akaba agomba gusezererwa muri ikipe y'ingabo z'igihugu, bakamushimira serivisi yayihaye, ubundi akigendera. Dore ko binavugwa ko uyu mugabo kugeza ubu ngubu anafunze, we n'abandi bantu batandukanye bo muri APR FC, ariko bikaba nta rwego na rumwe rwigeze rubyemeza ko aba bagabo baba bafunze. Uyu rero akaba agomba kuba yasohoka muri APR Football Club. Ku munsi w'ejo twarabwiraga ibya Adolphe nawe bivugwa ko yamaze gusinyira APR FC, ariko biracyari aho. Mugisha Didier ni rutahizamu w'ikipe ya Police FC, ni umusore witwa Mashami Vincent yakuye mu ikipe ya Bugesera atabona n'umwanya rwose, ariko amugize inyenyeri muri iki gice cya kabiri cya shampiyona. Mugisha Didier rero biravugwa ko uyu musore agomba kuba yerekeza muri APR Football Club. APR ikaba yagura amasezerano ye afite. Ni umwe mu bakinnyi beza b'abanyarwanda bigaragaje muri iyi shampiyona. Akaba ari umusore umaze kubona preselection ebyiri mu ikipe y'igihugu ya Carlos Ferrer. Akaba n'ubu ngubu ari mu bakinnyi bagiye kwitegura umukino wa Mozambique cyangwa se Mozambique. Akaba rero Mugisha Didier uyu nguyu ngo agomba gusinyira ikipe ya APR Football Club. Undi musore bivugwa ko agomba gusinyira APR FC ni umusore witwa Ndayishimiye Thierry, akaba ari myugariro w'ikipe ya Kiyovu Sport. Uyu musore akaba ari umukinnyi n'ubundi wari umukinnyi wa APR FC, ariko aza kujya muri Kiyovu Sport kubera impamvu zitandukanye. So uyu musore rero bikaba byararangiye yarasoje amasezerano y'imyaka 2 yari afite muri Kiyovu Sport. Akaba rero agomba gusubira muri APR FC, ariko bikanavuga ko n'ikipe ya Police FC yimwifuza muri APR. Indi nkuru irimo nuko bari kurwanira n'ikipe ya Rayon Sport umuzamu Ntwari Fiacre. Ntwari Fiacre ni umukinnyi wanyuze muri APR FC, arererwayo arakura azamurwa mu ikipe ya mbere, ariko abona ntaho yamenera. Icyo gihe harimo bamvuye kuremeri abasore nka Kimenyi Yves ndetse na ba Olivier Kwizera. Birangira rero Ntwari Fiacre agiye atizwe mu makipe atandukanye, ajya muri Marine, agaruka muri APR, asubira muri Marine. Kuri ubu ngubu rero akaba yari umukinnyi wa AS Kigali bidasubirwaho, hanyuma yuko hamaze imyaka 2. Uyu musore rero Ntwari Fiacre akamaze gusoza amasezerano. Byavugaga ko ashobora kwerekeza muri Congo mu ikipe ya Rupopo, ariko kubera ibibazo by'umutekano, kubera ibibazo by'intambara biri muri Congo, uyu musore ngo akaba yaragiriwe inama yo kuba yabyihorera, cyane cyane ko abanyarwanda badafashwe neza hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Akaba rero uyu musore ashobora gusinyira ikipe ya APR FC, akaba yayisubiramo ku nshuro ya 3. Hanyuma muri Police FC Mashami Vincent uyu nguyu agomba kuguma mu
ikipe ya Police FC, yari yasinye amasezerano y'umwaka umwe nk'umutoza wayo, ariko ngo barabona stability amaze guha Police FC agomba kuba yongererwa amasezerano. Mashami yahaye Polisi umwanya wa gatanu, ariko abayobozi ba Polisi bakavuga ati nibura uburyo Polisi yongeye gusa naho isubira ku murongo, turabona akwiye kuba yaguma muri iyi kipe akaba yashaka igikombe umwaka utaha. Nshuti Dominique Savio ni umusore w'ikipe ya Police FC, yari asigaje umwaka umwe muri iyi kipe, ni na kapiteni wayo. Uyu nguyu akaba ari gushakwa n'ikipe ya Gor Mahia. Gor Mahia irifuza kugura umwaka umwe amasezerano Savio afite, akaba rero ngo bifuza kumutanga ibihumbi 10 by'amadolari, ubwo ni miliyoni 10 hafi aho ngaho z'amanyarwanda, ariko Dominique Savio ndetse na Police FC bo ngo bakumva nibura ikipe ya Gor Mahia yamuha miliyoni 20 z'amanyarwanda. Hanyuma rero witwa Jonathan McKinstry Bryan akaba ari we uri kwifuza uyu musore, dore ko banakoranye mu ikipe y'igihugu Amavubi ubwo yayitozaga. Murabyibuka shani yabereye mu Rwanda 2016 ko Savio yari umwe mu bakinnyi beza bari mu ikipe y'igihugu, icyo gihugu yari muri Rayon Sport. Hanyuma rero nyuma yuko witwa Bryan McKinstry Jonathan atwaye witwa Emery Bayisenge, ubu ngubu ngashaka no gutwara Nshuti Dominique Savio mu ikipe ya Gor Mahia. Cyuzuzo Emegayeri ni umuzamu w'ikipe ya Gasogi United wazamukanye nayo kuva mu cyiciro cya kabiri kugeza n'ubu ngubu, yari amazemo hafi imyaka irenga 5 muri Gasogi. Uyu nguyu biravuga ko yamaze gucakira miliyoni 9 z'amanyarwanda kugira ngo yerekeze mu ikipe ya Police Football Club, ndetse bikaravuga ko yaba yaramaze gusinya muri Kiyovu Sport. Rero na byinshi biri kuvugwa muretse abakinnyi bari gusohoka, abatoza bari gusohoka, fitness coach wabo w'umunyamari bamaze kumusezerera cyangwa se kumushimira, Mateso Jean Dodier bamaze kumushimira, abakinnyi batandukanye bamaze gushimira ba Elisa Sexambo ndetse na Riyad Nordier. Akaba rero Kiyovu Sport bivugwa ko ngo igiye kongera kuyoboka politike y'abakinnyi bakiri batoya. Ibi ngibi muribuka ko byayikozeho ndetse bituma imanuka mu cyiciro cya kabiri nubwo yaje kurobwa muri 2017. Murabyibuka ko Rayon Sport yari yabamanuye ku Mumena ubwo batozwaga na Muzekana Mugire Aloyizi, yari ikipe n'ubundi y'abana bakiri batoya, ariko birangira gusporta kuguma mu cyiciro cya mbere byanze, ariko Ferwafa iza kuba yamba irabagarura. Ubu rero ngo niyo politike n'ubundi bagiye kongera kwa adopta politike yo gukoresha abakinnyi bakiri bato. Ubwo ni ugutegereza tukareba ibya Kiyovu, ari nako Aimable Nsabimana ndetse na Ndayishimiye Thierry nk'uko twabivugaga, aba nabo ngo nta gahunda ihari yo kongera amasezerano. Ntwari Fiacre miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda arazihabwa asinyira ikipe ya Rayon Sport. Ubwo ni intambara bagiye guhanganamo na APR, kuko uyu musore witwa Ntwari Fiacre ari ku isoko. Kongera amasezerano muri Kigali bisa naho bigoranye cyane, ariko Ntwari Fiacre ngo miliyoni 15 ikipe ya Rayon Sport yamaze kuzitereka ku meza, iramubwira iti ngwino usinye. Ari nako ikipe ya Rayon Sport ngo biramutse byanze kuri Fiacre bashobora kuba bakwerekeza kuri Sebwato. Uyu nguyu akaba ari umuzamu usoje amasezerano muri Mukura Victory Sport. Nicolas Sebwato umuzamu w'umuganderero akaba mu by'ukuri yaragaragaje urwego ruri hejuru cyane, ndetse unavuze ko ari we meilleur gardien cyangwa se umuzamu mwiza w'iyi sezo mu Rwanda, ntabwo waba wibeshye. Muri Rayon Sport kandi amakuru akivugwamo nuko uwitwa Heritier Nzinga Ruvumbu ari gusaba miliyoni 30 agasinya imyaka 2 muri Rayon Sport, ariko Rayon Sport ikawungiritse turaguha miliyoni 15 hanyuma usinye umwaka umwe. Rayon Sport rero na Heritier Ruvumbu urebye ikintu batari kumvikanaho ni igihe cy'amasezerano, ariko ibindi byo bamaze kubyumvikana. Ruvumbu ashaka imyaka 2, ikipe ya Rayon Sport ishaka kumuha umwaka umwe, no gutegereza tukareba. Hanyuma Joachim Ojera yamaze gusinya imyaka 2 muri Rayon Sport, ni umugande wari watijwe n'ikipe ya Villa. Uyu nguyu rero Rayon Sport ikaba yaramaze kumugura muri iyi kipe, hanyuma akaba yaramaze gusinya imyaka 2. Ubwo rero no gutegereza tukareba. Amakipe akomeje kwiyubaka mu by'ukuri, amakipe akomeje kwiyubaka. Ubwo muri Rayon Sport ni ibyo biri kuvugwamo, n'abandi bakinnyi bagenda bavugwa bashobora kuba
barasohoka tuzagenda tubagarukaho, abinjira nabo tuzagenda tubagarukaho. Gusa uwitwa Ertien Nzinga Ruvumbu ndetse na Joachim Ojera kugeza kuri ubu ngubu nizo deal zisa naho ziri pending. Ojera we yamaze gusinya, ariko Ruvumbu we asa naho we na Ntwari Fiacre arizo deal zishobora kuba official mu masaha makeya ari imbere muri iyi kipe ya Rayon Sport. Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR zihanzwe amaso cyane cyane ku batoza zizazana, dore ko hari ingingo yamaze gusezera, ndetse no ku bakinnyi zizagura kubera ko zizasohokera u Rwanda. Akaba rero abantu biteze kureba ese zirasinyisha abakinnyi bameze bate. Ubwo rero transferi zirakomeje, update zigenda zimanuka isegonda ku rindi, uko zigenda zimanuka turagenda natwe tuzibagezaho. Kora subscribe, ukore share ndetse na like kuri Discovery Magic TV, ubundi ukomeze kuryoherwa n'amakuru n'ibiganiro bya siporo dukomeza kubagezaho.